Kani gari ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia di ka sanli jana ki mat bakong san jong ka khubor. आज मंजूर का दरबार कैबिनेट जो सरकार इंडिया या का आन बन साकन माओ का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लिंबा का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रोग्राम साम का सरकार इंडिया या का संजिंगेरा पा सन फुला हजार आर्स पा साउपु प्राक्लुर का शकुंबा साउपु आर्क्लुर मुद की ब्रियो करी हमें गालिया सलाई मुद की ब्रियो की लायो एक जिंगपंग कोविड-19 कियो के जिंग दंजु की ब्रियो की बयो या कनी के जिंगपंग शाका लाई फुलाई मुद आगे चला आज मंजूर का सरकार इंडिया या कमंग तंका का आर्स पा आरपुसान क्लुर ना का बंताबन पिन्यो उमियंग हा अरुणाचल प्रदेश ना का जल जीवन मिशन की खबर की बबनिया का दरबार कैबिनेट जो सरकार इंडिया का आज मंजूर या का आन के बंसा जिंकन माओ का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जिंकमु जोंग का जिंकपन कला हा की कंडोन जो का आन के लोंग बन आज जिंग ला लियो की नोंग रेप जो करी ना की कंडोन की बत्ते एकी kini karai jung sarkar kan ajung mentoi ginong rep bat kan penkelador ya kerep keriang hakari hadin bawa ke jingilang jung dorbar cabinet menteri ke sarkar pedeng Prakash Javadekar ulo ong ba dak jing penkelat thama ya kini ka an mentala weng ya ki marep ki bakuntop ya ukau ukau ki sembai penmi umpanyang uphan upiat bat udai na ki jing sha kantop ha ki jing te kendon ka essential commodity act Union Menteri Ulong Ru ba kani karai jong sarkar kan penti kena ban penyo ya kador ba khamba na ka banta ki tegi marrem kumba saupu ar klor ngut kibriu ki yo ya ka jingira pisa ka ba kot saka sampula hajar arspa saupu pra klor tangka na ka song jingira jong sarkar ka pradhan mantri garib kalyan package lengba kani ke scheme shipo wajar lais pa khat san klur tengka lapha shaki bank account jandhan jong arpo point rio ar klur ngut kikin thai kat ba ar point lai klur ngut kinong bela mystery kila yo ekjinga rapisa ka ba kot baro 1,000 lais pa khat ar point pra ar klur tengka kum shimenta na pradhan mantri garib kalyan package ka ba iway point new not lak klur tengka ka sarkar india kala penbena ban ia yu khau ba ek pisa shaki kin thai shaki nong song snong ki beduk jongkari bat shaki nong rem ya ka khandri hajar lais pa khandai pusau klur tengka lamang ban ai hai ki sin si ko benengkong shaki pra point iwe khandai klur ngut kinong yo mentoy na ka scheme pm kisan Meghalaya salai ngut kibri kila yo COVID-19 haba ka kai phot jong ka test ka pen paw kila long positive lengba ka Twitter menteri rang ba ka Meghalaya u konrat ke sangma u pen paw ban na kini ye iwe la test positive na West Giant Hills district but ide ibirang suan pai saka jila na Agra Uttar Pradesh kat baki arngut kibe pat kidang man pai na Goa bat Maharashtra kidei kibirang don hakajing sa pen kerpang ha Shillong East Khasi district da ka jingyo sakini ki laingut yo coronavirus ga jingdon ju kibri kibra yo COVID-19 na Meghalaya kalong baro lai phu laingut kat hadu mata ka sngi na kini ki lai phu laingut khat khandai ngut ki dang don ha ka jingsa sumar khat laingut ki rakot bat iwe ilayap menteri ketenat ka kot ka khya jung jelau ba elhek pentim ba inong pang COVID-19 benungkong na West Garo Hills district ila kot na kini jingpang hadien ba ki test ki jong kila pen pau negative menteri rang ba ka Meghalaya u konrat ke sangma nin ka sngi ulali jungo ki jaka sa pen kerpang bala pen kre de ki borsnong ha songsak agal gre rongjeng bat rongap ha East Garo Hills district bat ulai keren ni pli jungmot ru bat ki pat nong song snong ki basa ai kini ki jakapan kerpang menteri rang ba ulai IT ru e ka song jingerap ka bana ka chief ministers relief fund sha nokma hagni ka sngi menteri rang ba konrat sangma ulai jurip ru ya ka transit camp ha Kasturba Gandhi Balika Vidyalay rangkat bodu MLA ka than u marak bat u deputy commissioner jong district Ujumai ubam da jur than kata ubah ka jingthau ka balong 0.9 lai ha character scale ulakhnyo ha ki jaka khaput jong India bat Bangladesh ha ka step sing balang Henry M Shimdan kanu kunu ru ka jing julor lai yathu ki khubor sarkar
Uni ujumai ula kenyu akapor nyu shipo minit nin step bat katme jong u kalong ha ka jingjiliu ka basan pusan kilometer ha ka jaka ka bajangai prapusan kilometer na sora leitu ki kubor na ka regional seismological center yakni jing kenyu la sngo di kinong sosnong jaka Meghalaya henry simdan ki kubor bandan kanu jing julor la ong uhe officer jong katnat pulit kani ka kubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong ka sarkar pedeng kala ajing menjuri ka mang tengka ka ba arspa arpusan klur tengka na ka benta ka Jal Jeevan Mission arhajar arpo way ya ka jila Arunachal Pradesh ban penpoi umdi sabaro kilong ying ha ka jila la ongki kubor sarkar nen kesngi ka jila kala bu jing terwa ban penyeso igi pipe umdi sabaro kilong ying ka jila ka do benai liber jong snam arhajar arpulai naka point iwe pralak tali kilong yeng ha kinong kendong jong kejela ka sarkar Arunachal Pradesh ka danjing tmu ban penyo nyu hajar tali jing penyo so yeng ha usnam arhajar arpo we la ong ketulong kubor ka sarkar ka danjing tmu ban penpoi yeng sabaro kilong yeng badok kat kum ka jing dan kam ka bah khamat ha Mizoram sa iwe ibriu ibara life ho snam karta but ibarang suwan pai na Delhi la test positive na COVID-19 kabala kanti we kajing dan jukibri kiba yo coronavirus ha kajila shaka khatsangut la ong ki khubor sarkar nin kasngi na preng ki khatsangut khatlai ngut kidang dan ha kajing sha suma uni ubri ubala yo thamayo COVID-19 ubala wan pai na Delhi ha kata yo ko khatdu jog banai jemang usa ha kajaka pen kerpang kabadan ha aizol la yethu u Dr. Pachwao Lalmal Sauma ubalang unodal officer jongka disease surveillance program jong Mizoram katanat ka koi kakya jong kajala kalawa jing tip sapang kibiri kiba uni unong pang COVID-19 bathamai ulai kendu bat la shin mi sample na ki banle iki test la ong susu uni urang ba ha asam kajing don jong kinong pang COVID-19 kala kiu sha shi hajar laispa arpa prangot Menteri katanak kakoi kakya jong ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma uloong bahasa shispa khatwingut kinong pang kilapau nen kasngi ba kila yo COVID-19 laispa lai pinyongut kibrio kiba yo COVID-19 Assam kila kot unong ai khubor jong ko All India Radio yethu bapalat silak arpo hajar tili ki sample la debban phates kat hadu nen kasngi hagajla Assam ka jingdan kibri kiba yo COVID-19 hanagaran kala nang kiyo habasa khandai ngut la test positive badda kini ka jingdan jong kinong pang COVID-19 hanagalan menta kala poi syakasan pu prangut menteri katanat ka koi kakya jong sarkar Nagaland US Pangyu Pom pentip lembah ke Twitter nen kesdem bana ki shispa khat khandai tili sample kibla phates khandai ngut naki kidang wan pai na Chennai bat la shemiki ba kila yo COVID-19 DG kam secretary jong katnak ka koi kya jong ka Sikkim Dr. Pempa Sharing Bhutia ula penti kana ba ka jela Sikkim kala yo ye inong pang COVID-19 iba ar ha jela ini inong pang iba san pusau senam karta ide ibrangon pai na New Delhi ha ka ar pusan tri ujemang bat iba sa ha ka jakapen kerpang ha mining ke bahajan rangpo kani ke jengpang ha ini ibriu kam simpen pau ginu hidak kishen kumta ya baro kibe kendu i la test bat baro kibe kila long negative ya baro kiblawan pai rengkat ba ini inong pang iba ar labu pensa ha ki jakasa pen kerpang menteri katanak ka koi kakya jong ka sarkar India uloong bagi beriu kibla kot na COVID-19 hakari kila poi syaka silak laispa laingut kabalong saupu pra poi not nyo na kasispa kat hadu nen kamien hakini ki ar pusa kunta belala saw hajar nyuspa nyo pun rimut kiberiu kila kot na gani jingpang kat baki bayu athamai pat kidan pra hajar kandai spa kandai ngut kabala penpoi ke jingdan jukibri ke bayo COVID-19 hakari syaka arlak nyo jan rius pakhat sangut katanar ko kya jong ka sarkar India ka yethu ba ars pakhat nyo ngut kibriu kilayap na kani jingpang hakini ki arpsa kunta kabala kanti ke jingdan ki bayap na COVID-19 hakari India syaka san hajar plus pakhat sangut syan ka Mizoram
kan sayo ya sautli ki RT-PCR ban penklan chusu ya ke jingli atas yo COVID-19 haba ke jingwan phai jing nong song snong na sabar ke jela kala nang kiu la ong menteri ke tenat ka kot ke kya ka Manipur UR Lalthang Liana bat uni menteri la ong susu ba ke jing penpai kini ki kor RT-PCR kala dan halenti ka tu ni ke khubor kelakut ke Belawan Sepina All India Radio Shillong.